Assalamu alaikum жылқы сүйүүчүлөр, YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн биз 31 январ суббота күн Сокулук мал базарын тартып беребиз. Колдон келишинче бисмилла деп колдоп, комменттерден жазып, лайктан басып, каналга катталганды унутпаңыздар, туугандар. Бисмилла деп карагер кашкадан маалымат сурайлы. Assalamu alaikum. Bismillah deyip sıray bireyli. Assalamu alaikum. Akçağızı kança bu? 180. Akçağızı 180 deyip. Caşitçe. Kuman. Nomer aytağız mı? 704 19 15 mına atacaksa kayrılılar soğanlar. Siz de tartmayın. No torunu tartaylı torunu. Kança akçağızı, kança sıradınız? 200. Nomer aytağız mı? Azırkele mol. Birincide Karager Kaşkan'ın nomerine çalazınlarına toru. Jaşı kanday jaşı? Жазға 5 yaşında. Bismillah deyip peteveriz. Göktü tartalı göktü. Sizdi tartkan yok mu ne? Göktün jaşı? 2 yaş, akçağızı. 5 akçağızı. Kança sıradınız? 200. Nomer aytınız? 505 26 36 34 mınaki. Жазға pıştı deydi 3 yaşında çalıp sırağılar şu nomeri akça. 200 sıradı mına. Hadi sekette böyle. Karagera torat tartaylı. Toratı tartıp koyulu. Hala bismillah deyip geliniz. Kanca akçağızı? 150. Boyu kanca çıkart? Jaşıçı? 4 azı. Nomer aytınız? 770 milyon. 06 16 87. Narı çüdep koyunuzçu. Maşallah toru olgun aygır eken at. Şu nomerge kaygılar dostlar. Kete vereriz. Tuğan assalamu alaikum. Jerde Kaşkaran. Siz tatkan жоқ. Akçağızı kança akçağızı? 200. Nomer aytınız? Nomer. Bilbeyizingер bu nomerin. Nomerin bilbeytken. Jaşı kanday jaşı? Jaşı. Жазға 3 yaş pıştı. Uşul attın nomerinde birinci Karagerge çalat kezine şu nomerge. Jerde atта жаққан болsa. Kettik bismillah deyip. Hatta oyun bolu atalım. Karattın akçağızın kança sürü atasın? Akırın mına berdi. Ulaq olup keteyin deyim. Ya. Yok kança sürü atasın deyim. 330. Boyu kança çıkart? Boy 1.60. Nomer ayt tuğan. 508 menen. 08 11 09. Adres qayerda bo'ladi hozir? Tunze Safos nari chidotchi qarabdi Bastralında. Ko'rsatayli. Bak. Bo'ldi, akırın ele. Bo'ldi, молодец. Torqashqanni tartibmi? 230 so'rab otasың. Nomer ayt. Жазға 2 azı deydi. 708 92 43 80 mınaki. Akçağızın kança sıradın? 230 ha? Kök attı. Kança jaşı ukam? Yok. Jaşı kanday kök attın? Yaşı bitti. Akçağızıçı? Akçağızı 230 lira. 230 lira atasın ha? Nomer ayt. Nomer 509 37 daha. Dağı 37. Toluk aytçı başından? 509 37 Toçna şunday bu nomerin? Oldu. Bismillah deyip. Argımak Bişkek kattal makul bu? Argımak Bişkek. YouTube'dan. Argımak Bişkek'ten görözüңөр. Mınaki torat bolgon. Torat nerede?
Bunun malını ayta беріңіз, жашын. Жашы 5 асай 8 жаш. Ақчасы қанша? 250 доллар. Бойы қанша бойы? Бойы 1.65 метр. Нары бер чүдеп бастырып тұрчу. 1.65, а номер айтыңыз. 509 509 300 200. Мына ушул торат чаккан болсо номерге кайрылгыла. Үйрү улагы гарантия. Үйрү улаа гарантия дейт. Адрес каякта болот? Сокулукта. Сокулукта экен. Мына достор ушул ат чаккан болсо кайрылгыла. Үйрү 4 жыл үйрүдө жүрдү. 4 жыл үйрдө жүрүптүр мына. Мына достор. Улак жатат. Таза, бүткү колдору. Бүткү кол таза, жеген ичкен жакшы. Содага береке. Мына ылдый түшөрүбүз, өспүрүм тайлар жака ушинтип тартып. Бисмилла деп тартканча бара беребиз. Ассаламу алейкум. Канча акчасы, канча сурадыңыз? 220 миң. Бою канча чыгат? 159 дейт. Пародасы кандай болуп калатын? Номер айттыңыз? 502 502 012. Мынакей, но жерде аткан эле ушул номерге кайрылышабы? Бул канча акчасы? Бул 220 миң. Мынакей достор, көргүлөр. Бат-баттан тартабызчы. Ушундай ылдыйга түшүп бара беребиз туугандар. Силер каналга катталып, комментариядан жазып, эртең эмнени көбүрөөк жазайын, тартайын. Ошо лайктан базып тургула. Ким кайсыл жактан көрөт, лайк комментарияга жазып, кайсыл Жети областын кайсыл областы көбүрөөк көрөт экен көрөлүчү туугандар. Четте иштегендер, аман эжен иштеп, бала чакалардын астына, атеңердин астына жакшы келгиле. Чет өлкөдө иштеген бир туугандарыбыз да көрөт да бизди. Анан казак туугандар, өзбек туугандар, тажик туугандар да көрөт. Лайктан ургула, каналга катталып, Кудай кааласа. Жерде хазайындарынан чыккан. Ассаламу алейкумдар. Тайлар силерге караштуубу? Тайлар сизге караштуу, эркек ургачы. Меники эмес, эркек. Кишини тартпайт жакта. Силердики эмеспи? Анан эмне меники деп. Оны тартып койду онда. Но эркек ургачы тайлар. Ассаламу алейкум. Эркектер канчадан сурадыңыз? 60-тан сурадыңыз. Номер айтабызбы? 990 990 888 888 215. 215. Содан беріңіздер. Не болды? Шындай ылдый түшіп баратсақ, мынеде айғыр тұрат. Бұл қанша сұрадыңыз ақшасын? 330 сұрадыңыз. Бұл мингиби же қандай? Минги, үйіргі, 6 жақ. Бұны малдыққа алау же сойышқа сатып отасыз? Любой. Универсал. Алған адам өзі білет. Ақшасын қанша сұрадыңыз? 350. Номер айтыңыз. 701 40 48 73. Шул номерге кайрылгыла тургандарына. Айгыр деп үйүрдө жүргөндө. Я бою канча чыгат ушуну шеп? 168 экен. Мына достор, жакса чалгыла азыркы номерге. Мына өспүрүм тайларга түшсөк, туугандар менде жабыланган темир көк болгон ат турат. Ассаламу алейкум аба. Акчасы канча аттын? Аттын акчасы канчага сурадыңыз? 250. Бою канча чыгат? 160 тегереги бою. Баазын канча койдуңуз? Акчасын канча дедиңиз мен унуткам? 250 дедиңиз, а? Жашычы, жашы. Жаңазы номер айтыңыз. Номери бар баба? Канча менен? Ана болады. Өзүңүздүн номер 79 менен. 25 34 56. Мынакей ушул атка чалгыла жакса туугандар. Адрес каякта болот? Акбатада болот. Мынакей туугандар. Неде кара болгон тайбы же, жазга 2 жашпы? Өспүрүм турат. Ассаламу алейкум. Бул кимден бул хазайын ким? Ез барбы? Кандай дейсиз? 1 жаш. 1 жашпы, жашы. Акчасычы? Акчасы 150. Акча 150 номер айтыңыз.
Bende telefon yok da sen aç. Nomer aytqılar. 500 lira. 500 menen. 10 10 8 68. 48 68. 10 48 68 ha? Şu nomerge kaygılanın. Bir jaş deydi. Tay bugün az ketken tuğanlar koldan gelişince tartip göstertöbüz. Nerede bir kara astı arkası ak gelgen bir kara öspürüm turat. Bunu hazır ez bilmek ya. Salam sizlerden bir. Kazayını jok eken. Kazayını jok eken. Bunday bolip. Bular kançadan boldu? O Vayke. 100'den boldu. Бұл эко 102 жарым, бұл 99. Бұлар сойышқа да. Мына ат көрімға сойышқа екен. Қанша ай байланыпты бұлар? 3 айдан дейді мынаке. Сойған алдыңыз ба? Жоқ, бөлік. Сойып сатасыз. Етке дәріс. Етке. Мына неде жерде қашқа болған. Өспірім тұрат. Жазға 2 жаш бір, 1 жаш бір, қазайын. О, жерде кімден екен я? Ассаламалейкум. Жерде. Ел жоқ, а? Қазайын жоқ екен. Аге. О, етке атты. Ассаламалейкум. Нерде сода болды. Қайсы тай болды. Қайсыл сода болды. Сода. Қайсыл? Қайсыл? Сізді тартқан жоқпын. Қаншадан тайлар? Тайлар қаншадан? 130-90 дейді. Қайсыл 130? Мол шаптар қашқа 130 мың дейді. Жазға 1 жаш екен. Ақ баштары келіп қалған. Машина екен. Номер айтауыз бұ? Номер. Дос. О, братан, номер. Тайларға. 501 35 90 65. 35 90 65 ha? To'g'rizini 90 suradınız. Жерде 130 ha? Maşina öt, narak. Dostlar, satıla hoca alındı. Kançadan suradınız? Ya, 80'den. An arkalarda sizleri karıştı bu. 90'dan ne yalan? Bular 90'dan. Erkek urgaçı. Aralaş deydi. 90'dan suradыңар. Жаштарычы? Палтарашка. Жазга 2 жаштына тугандар. Аралаш дейт. Эркек ургачы 90 миңден сурады мынаке. Номер айтабызбы? Номер 502 17 Baştan kayıtlap koyçu dost. 502 17 32 82 мынакей достор, туғандар. Шу жазға 2 жаш, азыр палтарашка дейт, эркек ургачы аралаш экен. Кимге жакса чалгыла. Булар малды кабы же кандай союш ат көрүм? Булардын малды кабы же союш кабы кандай ат көрүм кабы? Малдыка экен мынакей. Көргүлө достор. Мына тор тай турат. Акчасы канча дос тайдын? 75'ten. Erkek taylar. Erkek taylar. Жазга жаштары 1 жашпы? 1 жаш. Номер айт дос. 507 80 чекарак туруп алып аркы торумда көрсөтүп коюн. 507 80 4355 мынакей 75'ten дедимби? 75'ten сурадым эркек тор тайларга мынакей. Бен акчасы канча бен? 115 ha? Boğazlı kısır bu. Kısır kança yaşta? 10 жаш. Номер ayttılar. 503 80 00 87. 503 80 00 87 ha mınake şu beye jaksa hayır dostlar. Kısır eken. Bagam je beğlam degenler görgüler. Mına dostlar 4 putta ak bolgon, murdun uçunda kaşkazı var, kara tay turat. Tay erkek urgaçı bu? Urgaçı. Akçasıçı? 65 suradınız. Номер айтыңыз. 709 728 Kança? 777 mına şu номерге кайрылгыла. Мынaki. Кара мурдунда агы бар, капкара болгон, 4 бутак тай ургачы.
Kançadan boldu şöptөр şular? Satılat kança bazı? 100. Nomer aytabızbı? Nomer aytpayt eken. Дальше мынакей, бияқта деле турат. Соғым кабы, малды кабы. Ассаламу алейкум. Канча баалары, акчалары? Я. Канчадан? 90дон. Эркек ургатчы. Булар кандай малды кабы же сойгон ат көрүм бу? Ат көрүм, номер айт дос. 504 менен. 90 70 60 ha bunlar. 90'dan suradı dostlar. Жазга 2 жаштарбы? Полторашкалар, ha? Şo жазга 2 жаш болобу? Oldu da. Oldu mak. Assalamu alaikum. Taylar, акчасын канча сурадыңыз? Эркек бургачы бул тайлар, эркектер, ha? Жазга 1 жашпы? Жазга 1 жаш, 68ден сурады эркек тайларында. Номер айтыңыз. 556 300 512 мына тай жакса туугандар чалгылат. Кол буту таза. Бул жерде согум окшойт. 3 баш турат. Ассаламу алейкум. Сизденби? Булар согумдарбы? Ат көрүм. Союшка. Канча сурадыңыз? Акчасы канча? 110 деп сурап атабыз. 110. Канча байладыңыз? 3 ay bayla. Номер айтыңыз. 0500 0500 61 61 68 68 33. 33. Soyup da bereriz, ustaqandap bereriz. Soyup дагы устукандат да бересиңер. Машалла, мынакей туугандар. Кимге союш керек болсо союп дагы, пышырып дагы, устукандап дагы берет экен мынакей. Көргүлө, номер айттык. Бул дагы союшкабы? Жок, бул абакан. Абакан дейт. Тайбы бул? Мына жигиттики, могу жигитти тартып коюңуздар. Мынакей. Жашы кандай? Жок, телефон титиретпеңиз. Эч нерсе болбойт. Абакан. Абакан. Жашычы? Жашы быйыл 1 жаш болот. Быйыл 1 жаш болот быйыл. Номер айтыңыз. 706 706 30 30 74. Акчасы, акчасы. Таза 100гө беребиз. Таза 100 болсо беребиз дейт мынакей достор. Абакан дейт. Эркекпи? Эркек. Мына достор көрдүңөр. Жакшы экен. Мына бесте бээлер турат. Боз, кысыр, хозяйындан маалымат алайлычы. Эткеби же малды кабы. Ассаламу алейкум. Бээлер силерденби? Бээлер. Булар кандай бээлер? Боз, кысыр. Силер тартпай, бээлер тартпай. Булар сойгону же малды кабы? Экөө боз, калган бит кызыр ат көрмө кетирсе болот. Кандай башына айтыңыз, не дедиңиз? Экөө боз бар. Калганы кызыр ат көрмө. Ат көрмө. Бол. Бозу бар, малды кабы. Номер айтыңыз, номер. 550 0700 0700 85 85 05 05 15. 15. Акчаларды канчадан? Боздорыңыз. Бозден кругту 130 деп атам мен. Кеми бар. 130-дан, а? Кысырларчы? Общий 130. Круг алам десе кеми бар түшүп берем. 130-дан сурады, мынакей круг алам десе түшүп берем дейт. Наркы да сизденби? Наркы келет. Ушул эле, а? Канча баш бээ бар? 8 баш. Жаштарычы? Жаштар 4 жаш 5 жаш. 4 жаш 5 жаш дейт. Но Апрелде туйда жакын болосуз мына. Каршы кете беребиз. Бисмилла деп. Астына